Turabaramukije mwese abakunzi ba KG Pro TV, tubahaye ikaze mu kiganiro kugira ngo dukomeze tuganira kuri byinshi turi kubona ku ifatwa rya Uvira. Abantu benshi babibonye ku mbuga nkoranyambaga, ariko mu by'ukuri tubifite ibibazo byinshi abantu bashobora kwibaza. Intsinzi ibonetse, ni intsinzi ije gukora iki? Ni intsinzi ifasha iki abantu bari bari mu karengane, bari bari mu kwicwa bimaze imyaka myinshi? Hanyuma iyo ntsinzi abantu bayibonye bagiye kuyimaza iki, kugira ngo dukomeze tumenya niba iyo ntsinzi nayo ishobora kugira ikimarira abantu basigaye bakigoswe n'ingabo z'abarundi, cyane cyane nk'abari mu misozi miremire. Bityo rero ugume kuri KG Pro TV dukomeze tuganira, wumve twatumiye umutumirwa uhazi, ufite n'amateka menshi kuri hariya, kuko niho ni igihugu cye, ni igihugu avukamo. Ikindi cya kabiri, turagaruka kuri Rukunda Michel, Rukunda Michel Afande watabarutse, ariko ayigaragaje ko iyi ntambara bashobora kuzayitsinda. Ibi byose tugenda tubigarukamo, ni incamake, hanyuma nawe ugumeho dukomeze tuganira. Muraho neza? Yego, turaho, twiriwe neza, turi amahoro. Yego. Natwe turashima Imana. Yego. Ubu ngubu hari umwuka w'intsinzi, abantu bari kubyina ku mbuga nkoranyambaga, ku masitatasi, bavuga ko Uvira yafashwe n'ingabo za AFC M23 na Twirwaneho, maze abantu benshi baranezerwa kuko bumva ko wenda ibijyanye n'ubuhiri n'imipanga no kwicwa no kunyanyaswa bishobora gushira. Wowe biriya bintu uri kubona wabyakiriye gute? Wabona ari intsinzi se, cyangwa nk'umuntu mukuru? Burya abantu bakuru hari igihe bumva nk'ikintu kimushisha, avuga ati mwe muretse kwishima cyane ni intsinzi. Wowe wabibonye gute? Ni intsinzi cyangwa abantu babe baretse kubyina intsinzi y'uko batagipfuye? Ni intsinzi. Ni intsinzi. Gufatwa kwa Uvira gusobanura ibintu byinshi muri kariya karere. Byenda turaza kugenda tubivugaho bukeya nyine mu kiganiro, ariko nsubije ikibazo cyawe, ni intsinzi. Intsinzi yose uko ibingana ni intsinzi. Gufata Uvira, gufata Goma yari intsinzi, gufata Bukavu yari intsinzi, iminsi bari bamaze Kamanyura ni intsinzi. Iteka ryose urugamba iyo aduyi wo mu Rwanda yerekeyeyo aba ari intsinzi. Nza numva muri 1991 kugeza 1994 inkotanyi zitaha mu Rwanda, hari akantu muri speech, muri disikuru yabo bari babaye ku rugamba bataza basiga agasantimetero. Karya kantu bafashe kambere, umunsi wa mbere binjira mu Rwanda bakavuga ko ari u Rwanda, bafashe agasantimetero, tibaza bakibagira. Ntago bakibagirwa. Ndumva iyo ko ari intsinzi. Aho rero Uvira yose agasantimetero ni umujyi. Ni umujyi. Rero urumva nimba dufite abantu bahorana disikuru muri za disikuru zabo bakavuga umunsi w'agasantimetero, urumva kandi kari akantu gato karagenda kabaheza peyi yose. Urumva M23 na Twirwaneho ibo ntabwo bafite agasantimetero, bafite hafi province tari ntoya nini cyane. Urumva rero ni intsinzi. Yego. Ni intsinzi. Turagaruka. Iyi ntsinzi ifite, iyi ntambara ifite abantu bayihagurukiye, ariko aribo bari bayoboye abandi, harimo Afande Let Makanika na Makenga. Rero aba bantu bagiye bagaragaza mu maza y'intangira y'iyi ntambara, bagaragara ko bashaka ko ubwoko bwabo cyangwa se umukongomani we wese akurwaho umupanga, akurwaho kwicwa
akurwaho kugirirwa nabi, yaba yigendera mu muhanda, yaba ari muri bizinesi ziwe. Reka tugaruke kuri leta, kuko wenda Makenga tuzamugarukaho kubera ko ari we agihari. Reka tugaruke kuri leta. Hari amagambo yagiye akoresha. Mu by'ukuri twitegereje izi nzozi aba basaza bari bafite, nizo zishobora kuba ziri gusohora cyangwa wenda na bado? Hari ijambo uvuze ngo iyi ntambara hari abayihagurukiye. Sinzi nimba ngiye gukosora, ariko hari abo yahagurukiye. Hari abo yahagurukiye. Yes. Baje kuyihagurukira ariyo yabahagurukiye. Yego. Noneho muri abo ngabo uvuze Makanika na Makenga. Kuva Makanika apfuye mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka itariki 19, niho kimuvugaho, usibye kumuvuga ku ndirimbo naririmbye zibiri ziwe. N'iya gatatu nayo iri hafi. Ariko niho nkicara kuri televiziyo ngo muvuge, kubera ko byangoye kubyemera ko uyu muntu yagiye. Ariko ni intwari. Intwari ikomeye cyane. Barakoze, n'ubu ko barakora, kandi bazakomeza bakore. Wari uvuze ngo hari amagambo yavuze ngo ariyo tuvugaho. Uriya mugabo tutaraje kuri ayo magambo byanduraje kuyatubaza, yari umusirikare, yari umunyapolitike, yari umuhanuzi, kandi yari umurwanashyaka ukomeye. Nje ndamuzi, twarabanye, twarasenganye, turavukana muri famiye, ni data wacu, twari n'inshuti magara. Ndibuka igihe kimwe kenshi twakaza dutarama yanezerwa, tekereza nkubwire ukuntu twari inshuti magara. Twakaza dutarama yanezerwa, mu nduru yavuzaga induru ahampamagara, nkomezi we yanezerewe mu ikanisa. Uko turaririmba, sente zikiza, hari ukuntu zari ziryoshe, mu byishimo yishimaga, kumva arampamagaye mu gitaramo ko turataramye. Muri make yari inshuti yanje. No kwambara kositime, ikositime, ikoti n'ipantaro bisa, niwe wabinguriye. Bwanje bwa mbere nambara kositime, yego kwambara ikoti byari bisanzwe, kwambara ikoti byari bisanzwe, kwambara ipantaro byari bisanzwe, ariko bwanje bwa mbere kwambara koti n'ipantaro byayo bisa, nabiguriwe na General Rukundo. Yes. Urumva yari inshuti. Reka twongere tumukonjoreho. Yego. Wenda hari umuntu utamuzi, abona baririmba intwari Makanika, wamubwira ko yari umuntu uteye gute mu buzima busanzwe butari ubwa gisirikare? Yari umuntu wamudescribinga gute? Tumukuye mu buzima bwa gisirikare, usibye ko twize kumubona ari umusirikare, yakigiyemo ari umwana muto, akivuyemo ari umugabo urengeje za 50, ariko ubuzima bwe busanzwe butari ubwa gisirikare, n'igihe yari umusirikare, iyo yatahaga mu kibari atari mu kazi ka gisirikare, yari umugabo ukunda abantu. Ririya zina nyine, ukunda abantu. Ijambo rya kabiri, yangaga akarengane. Pe. Ijambo rya gatatu, mu buzima bwe
ntabwo Rugenzi twagendanye nawe nari ntarabona yihinda. Kwihinda ni ukugera nk'ahantu hari ubwoba ukabona umuntu ahinze umushitsi cyangwa akiheba wacika intege. Oya nuwo yari umuntu muri mandi magambo ngize ngo muvuge mu ijambo rimwe yari umugabo mu ijambo rimwe ryubatse makanika yari umugabo. Abadukurikiye abantu b'iwacu iyo umuntu avuze ko yari umuntu yari umugabo cyangwa se akaba yavuga ngo uyu muntu yari imfura, mu by'ukuri aba yari umuntu nyine ufite umuntu wuzuye. Yego, imvugo iwacu umuntu ni imfura, ni umugabo, biba ni full package y'umuntu, ni nk'umwuzuro w'umuntu. Ni umuntu ufite ubumuntu. Iyo bakubwiye ngo uyu muntu afite ubumuntu, uyu muntu ni umugabo, ni inyangamugayo, ni imfura. Haba harimo n'utundi tuntu twose tudetaye umuntu atogenda avuga dukubiye muri iryo jambo. Mu yandi magambo uriya mugabo yari umugabo, yari ikirango cy'abagabo, yari ikirango cy'abagabo. No muri disikuru ziwe wavuze ngo uraza kuzimbaza, hari ijambo yavuze, aravuga ngo umugabo warezwe n'umugabo ntazasusumira. Uzi ijambo gususumira? Ni ukuja gufata ikintu ufite za dute. Yaravuze ngo umugabo warezwe ngo n'umugabo ngo ntazasusumira. Niwe ukurya yari ko yivuga, yarinze apfa utaramubona asusumira mu buzima bwe. Umugabo warezwe n'umugabo ntazasusumira. Muri makeya kumuvuga biza bitugora, ariko yari ikirango gikomeye. Yari impano Imana yatanze muri no generation yacu, generation twari turimo n'abasirikare. Hari amateka nzi, igihe kimwe bari mu rugambira mu mashamba, ayoboye intambara Masunzu ni wari uyoboye iyo groupe. Bamubwira ko batewe muri koyi yayobowe na makanika. Narababwira ngo ntimugire ikibazo, hari umugabo. Iyo numvise ari Masunzu, iyo numvise ku karenge kariho makanika ko hari urugamba ruhari, nzanise umutima muhumure twotabara uwundi, ariko hari umugabo. Bari bamunzi, bano basirikare bose bapfuye n'abahari, abamurutaga nabo yarutaga, bari bamuzi nk'umugabo utotabana ku rugamba. Yari umugabo. Iyo yabaga wenda ari mu bandi, hari igihe umuntu aza akava mu kazi wenda agataramana n'abandi, wenda yari umuntu usabana, cyangwa yari umuntu wenda ucecetse, utuje, tugize muri caractère wenda tumushushanyiriza umuntu utamuzi. Hariho abasirikare, caractère ya gisirikare yavuye mwika ya gisirikare, usanga na bwa busirikare abujana, arabuzana akaza aremereye. Uwo si Rukunda yageraga mu masevire akaba umusevire, yagira nk'abana bangana n'uyu uri imbere yacu akaba umwana. Yanganaga n'ahantu ari, yasaga n'ahantu ari, yagera mwika akaje akakora nk'umusirikare. Yego, ariko ntiyari umusirikare bene wa wundi. Hari abasirikare bumva ko batuzuye, bagakenera kwiyuzuza n'uburangi, ahitana amayisikoti, agira gute, ahutaza n'icyo ahuye naco akagenda agihutaza. Ni nayo mpamvu izi ngabo nyinshi zacu zahariye muri Kongo zigenda zitsindwa. Ni complexe bagira. Tekereza ko bahuraga n'inkoko mu muhana, ikaba bagahakikisha ko igeze mu mufuko wawe. Yahura n'ihene akazitura, yahura n'inka akazitura. Kirya cyonyine ni ikintu kikwereka ko uyu muntu
batujuje ibisabwa byo gukora wa murimo. Ariko umuntu wujuje ibisabwa byo gukora umurimo yahamagariwe gukora ntararura icyo ahuye naco. Yego. Niko yarateye. Amayisikoti ye bari abana. Uzi ko mu gisirikare amayisikoti babita abana. Ibo nyine bari abana be. Abana be bene babandi ababwira ngo musige inyuma y'urugi. Aramubwira ngo warushe, twiriwe mu kazi kenshi, warushe genda uryame. Hari abana yacikaga, iwe wenyine agacika abana akaja gutarama, akaja gusenga. Akababwira ati ngiye mu masengesho, njanye n'Imana yanje. Agashira pisito hano, akagenda akaja gutarama, agasiga amayisikoti baryamye. Kandi ni ikintu giteye ubwoba kuri afande. Kuri afande uri muri bapfa kubyakira abarinzi be. Yego, abarinzi be ntibabyakira. Ariko kubera ko bari bamuzi ko ari umuntu utagira ibigagiro cyane, umuntu ukurungira icyo ahuye naco cyose, wikokinga, yari umuntu wiyemeye. Yego. Yagiraga karaktere nziza cyane. Iwe mwajaga muri politike, yo ikina neza nk'umunyapolitike. Mwaja ku rugamba n'umurwanyi. Hariho kurwana akabaho na strategie militaire. Hari umuntu ushobora kuba intwari udahunga. Yego. Ibyo byo abatutsi bose bo muri Kongo kubera guhohoterwa igihe kirekire ntawe uraswa mu irugo. Ni mu gahanga. Araswa kubera guhohoterwa igihe kirekire, kubera ubukehwa, kubera kumva ko nta handi hantu bahungira. Titugira umwana uraswa mu irugo. Nta mwana wacu uzi kubitwa Gatsinsino, bamukubita mu ivi. Yego. Barebana. Ibyo makanika yarabigiraga, ariko akarusha abandi ikintu kimwe, strategie militaire. Hari abasirikare bapanga urugamba bakicisha abana kubera kuko batapanze inzira yo guhunga. Iwe yarabigiraga, ntiyari uwo nguwo. Nubwo guhunga kwe kwabaga hafi ya zero, kubera ko kuva muri nangiye guharura ngo kuva muri 2016 dutangiye ko turasa iyi ntambara turimo, si yonyine n'izindi zose. Nta mwana wacu uzuraswa mu bitugu. Ariko uyu mugabo nyakwigendera toujours, nubwo yarazi ngo ari kumwe n'abana badahunga, mu kuja gutangira urugamba yashakaga n'inzira yo guhungiramo kubera ubuvyeyi. Ariko hari abasirikare bamwe muri plane yiwe atagira withdraw. Yes. Muri plane ye atagira withdraw, gusiga atemye ikiraro. Yes. Akavuga ati tutaenda urya muntu yego ni sawa, ariko nukutagira ubuvyeyi. N'ubuvyeyi yego. Nkuko bikihebe. Yego, ni ubwihebe budafite ubuvyeyi bw'aba bana shoye mu rugamba, agasiga atemye ikiraro caho bahungira. Ariko nyakwigendera iwe yari umuvyeyi ushobora no kubwira abana ateme nibikomera muhungire hamwe muri umubumbe muca. Strategie militaire, yari umusirikare wujuje ibisabwa. Singenda nkora detail ya buri kintu, ariko yari ingabo yujuje ibisabwa. Kongo ifite ibyago. Nubwo ngiye kuja muri recommandation y'ikiganiro natangaga, ariko nkiri kuri iryo jambo, Kongo ifite ibyago. Ibyago bya Kongo iri mu kwica abasirikare boyirwaniriye mu gihe kizaza. Kongo ikikijwe n'ibihugu 9, kandi bino bihugu 9 siko byose bishobora kubana na Kongo neza. Mu busanzwe muri diplomasi ibihugu bihora bikorana bikozanyaho interezi, ikindi gihugu zabangamirwa kikaba coga bigitero ku kindi.
abasirikare b'intwari borwaniririye Kongo, igisirikare na leta ya Kongo iri mu kubica. Yes, kandi bishe n'imyaka myinshi, igize imyaka hafi 30 yiyicira intwari, ikazicisha ibirwari. Ejo bya birwari bitazoshobora guhagarara ku marembo y'igihugu gikikijwe n'ibihugu 9. Ako niko kaga ka Kongo. Yes. Abatutsi bo muri Nord, abatutsi bo muri Sud, nivuga Nord Sud ni Kivu y'Epfo na Kivu y'Amajyaruguru, n'ababembe bo muri Nord Kivu, jewe nakuranye nabo, nabo bari abagabo ku rugamba, n'abarwanyi nabo ni abagabo ku rugamba. Gusa ibo bagira umuriro wo kuba benshi, bakarwanira koze zitarizo. Ariko ayo moko atatu nkubwiye, iyo Kongo iyafata ikayatreninga neza, iriya mipaka y'ibihugu 9 ya Kongo yobonye protection, Kongo igatinywa nk'ibindi bihugu. Ariko iri mu kugenda igafata ibisirikare by'ibisaza, bigatera amabomba mu bana b'abasore batoya b'abasirikare, ikabarimbura. Nanone na bya bisaza bidasigaye bwaca bikicwa n'ubusaza, Kongo igasigarana ibigwari byambaye general, ariko bidashobora kuzorwanira igihugu. Yego. Tugarutse wenda kuri Rukunda Leti na Fande, uwo wenda mubwiye umuntu, hari abamubona ku ma video, yari umuntu ureshya gute nko mu gihagararo, ko kuri video burya ntabwo igaragaza umuntu uko areshya, bamugaragaza gute nk'umugabo wenda ubu ni umubyimba wo abantu bo barabona, ariko wenda nko mu gihagararo video ntigigaragaza burya umuntu uko ari, nk'uburebure bwe uko areshya. Icya kabiri wenda tubwire, agira abo bavukana cyangwa wenda yavukaga wenyine, ese wabuze uwakomokaho nka se, ni mwene nde? Wenda ibyo bitatu turaba tuvuye kuri personalite yiwe, wenda uburebure bwiwe tukoresheje metero zino dutuye, arashobora kuba yari afite inchi 6.5. 6.5. Yansumbaga gato. Yego. Ni mu kigero canje kuko twarambaranaga, ariko muheruka nanje ntarakura cyane, kuko twari tugize imyaka 20 tuganira gusa bisanzwe, ariko tworesha. Yego. Yari n'umugabo w'amaboko, yego, komeye ubangutse. Papa we yitwa Rutubuka. Yego. Papa we yashaje kera cyane kuko yamubyaye akuze. Bavuka ari abahungu 2, gira mukuru we, bakobwa bari 3. N'umugabo usize abana 5, abakobwa 2 n'abahungu 3. Uwo niwe generale. Yego, bavandimwe baracyabaho. Yego, barahari. Reka turi gukomeza tugenda twumva generale Ambo. Hari amagambo yagiye akoresha akenshi abantu bagenda batekerezaho, hari n'igihe icyo gihe cya kera ayavuga, hari ubwo abantu batayumvagaho rumwe, bakajya bagira ngo wenda yabaye nk'ubatonganya, kubera ko abasore babaga mu nkambi, ariko kandi waba harimo haratwikwa ndetse harasenywa, noneho hakagira ifuhe, akaba nk'ukoresha nk'amagambo wenda asa nkaho akakayeho gato, ariko nk'umubyeyi nyine birumvikana ko yabaga abona ko igihugu gikeneye amaboko, kandi amaboko yose ari hanze. Ari amagambo nk'umuntu wenda ushobora kuba yarayakiriye muri icyo gihe, akayakira nk'amagambo twayita
nk'ay'ifuheri ikomeye urabizi ko abantu bakomanta ibintu bitandukanye wenda akavuga ati aha yarengereye wamubwira ko biriya bintu wenda nk'amagambo menshi yagiye avuga akakaye wamubwira ngo iki bene uwo muntu mu magambo yose yavuze nta jambo rimwe rikakaye tutaraja kuba akakaye no kuba yoroshye hari irindi jambo nza nibuka yambwiye ritari muri ariya yavugiye kuri YouTube ejo bundi ari ku rugamba 2011 hagati ya 2011 na 2012 bari Kinshasa bari barahamagajwe Kinshasa bavuye muri Gumino ya mbere n'icyagiye bari kwashaka kuvanga ingabo yego noneho nari hano muri Kentucky nyine hano tukarara kuri Skype niyo yari igezweho Skype nkuko turara kuri video call duhamagara n'abantu noneho ngafata computer nawe agafata computer ari Kinshasa tukarara tuganira kuri Skype n'undi mugabo iwaracahari nawe tukaganira noneho nawe watese iyo muri mukora ibiki agomba kumbwira nyinshi baha bakora Kinshasa agomba kumbwira ati gisirikare cyo muri kapitale turi muri hoteli tumaze amezi hafi 8 turi muri hoteli ati ntabwo twaje mu rukera rugendo umuntu wari uvuye mu ishamba umusirikare njewe sinkunda bene buno muzima namubwira ati suko iyo ushatse inzira kagenda iyo abandi baza baje ukava mu gisirikare arambwira ngo aho kuba mu mazu y'amaetaje yo mu bihugu by'abandi k'ibyo murimo nzoba mu mva za Kongo ego arambwira ngo nintakigwamo nzokivamwo mpambwira umwuzukuru ngo ese izifaranga bampembye nizihe nananiwe kuzibona ntakimenya guharura ifaranga nintakigwamo nzokivamwo ntakimenya guharura salere bampembye nangahe ati mpeze umwuzukuru mubwire ngo ngahe mparurira nizingahe bampembye ayo n'amagambo ataravuzwe ngo ashirwaho ngaho ariko nije yayabwiye ariko ari yandi abantu bagiye bumva hari mu gihe disikuru zose yagiye avuga ku bantu batari ko bamenya icyo yariko zivugira zira disikuru ndetse ntizari zikakaye nyinshi yazivugiraga ku murambo nyinshi yazivugiraga ku murambo bashingura abana baguye ku rugamba akavuga ngo amaraso y'aba bantu zira disikuru zose nta disikuru n'imwe irimo ikakaye yego irashobora kuba ikakaye ku banzi ariko kuri twe yari kwabwira twumvaga icyaha yavuga yego ntabwo zari zikakaye cyane ngo muvuge ngo byenda zirahutaza oyaye zari nzima ni disikuru z'umugabo wari ushoreye ingabo kandi azibereye nk'umunyapolitiki yego ndumva je ntakibazo hari disikuru wenda yagiye avuga zimwe na zimwe harimo tuvuge nk'iyi turugero kwa bane Netanyahu intambara ya Israel ifite na Palestine Netanyahu yafashe umwana wamufashe ko kagenda mushikiriza mukuru w'ingabo nguyu namwe gabanyuna amagi umufumo waya maraso uvica abana banyobwa abahumije iriya uzosanga muri gukirisha intambara iyi ntambara tumuyirebera hangaha tumugira amaso nka ingoko izibona gusikaje kubona gusa agaca kayuzuye murebe kuri burya n'abasenga iyo musenze ibintu gusa biri vague biri ukuntu bisorekeranye bidafite pfo na ruguru nta mana yo kumva aya magambo wenda we yayavugaga ashaka kubwira abasore ko bagomba kuva iyo bari bakaza bakagira wowe nk'umuntu